Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kâlel musannifu rahimahullahu ta'ala. Ve adamallahu nef'a bi ulumihi ve ulumikum ve ulumi sâiri salihine fi dârayne amin. Kâle rahimahullahu ta'ala min evveli kitabin ila en kâl ve sa'inu beyne safa vel marva. Acılıktın vaciplerine bolğan amal Safa Marvanın ortasında çurqo. Safa jana Marva bul iki to. Safa Kabadan çıkkandan keyin oң tarafta, Marva sol tarafında. İlgeri bul iki to çoğun to bolğan. Bizge hacılıktagı uşul amaldar İbrahim aleyhisselamdan keyin Hajar enemiz uşulardın amallarından bolup keyin Peygamberimiz bizge şeriat kılıp bergen amallar. Oşol Safa ve Marva iki to'nun ortasında çurqo acılıktagı vacip amallardan. Vacip amallardan bolgondan keyin eger bunu biro taştap koygan bolsa, anda jana namazыбызda bir vacip amal kalıp kete turgan bolsa, adaşуу sajdaсын kılganda ele acılıkta uşul vacip amallar kalıp ketse, anda ошо sajda safı kıla alбайсың да эми acılıkta. Анын ордуна эмне кылат? Кой союлат. Эмнеге кой сой деп айтасыңар, кой сою кыйын болот экен дейт. Болгону адамдын өзүнүн эркиндеги маселе. Бирөө келип, сен коюңду сойсуң да соёсуң, сойбосуң да соёсуң деп айтылбайт. Болгону шариаттын маселелерин айтып коебуз, сенин ажылыгың бир толук болуп калсын деген максатта гана. Мен окуп жүргөн мезгилде бир киши келип калды, ажы башчысы менен ээрчитип, себеби бул акыйкат, моюнга алышыбыз керек. Murda acılık meselesi boyunca bardık suran Çuvak Ustaz жооп берчү. Çuvak Ustazdan aşını birөөсү жооп бере алган эмес. Эми майда чүйдө бул кайсы важип билет. Оор маселелер келип калат да, мындай болуп калса кандай болот, тигиндей болуп калса кандай болуп калат дегенде даа берип сүйлөй турган Çuvak Ustaz болгон. Çuvak Ustaz келгенден кийин ал жакта Меккеде мен Çuvak ажыдан кийин 10 жылга жакын жүрдүм окшойт. Ошондо мен жооп берип аттым. Abdüali Şeyh деген алда жооп берип атты. Негизинен көбүнчө мен жооп бердим. Оор маселелер келди, ошода 6000 адам, 5000 адамдын жоопкерчилигин карап туруп жооп бересиң. Ушул маселе, ушул азыр бул жакта таш атуу боюнча бир келет мындан кийин. Шайтанга таш атуу. Ошол маселеде, ошол ажылыкта болгон бир окуяны дагы эсиңерге салып берем иншалла. Ошол жакта окуп жүргөндө бир киши ушул намаздагы важипти, ажылыктагы бир важип амалдарды аткарбай коюптур да, анан ажы башчысы айтыптыр, сага кой сою милдеттүү болуп калды. Себеби бул ажылык машаккат, оор ибадат, бул ар адам келиши мүмкүн эмес, кыйынчылык. Эми бир келгенден кийин ажылыгыңды кемчиликсиз кылганга аракет кыл. Мисалы үчүн намазыбызда деле кемчилик болуп калса, акырында сажда сафкы кылып, баягы эч кандай адашуу болбогондой толтоп кетебиз. Ошондой эле ажылыкта да кемчилик кетип кала турган болсо, анан ошону кой союп толукташ керек дейт. Анан мага келиптир. Мындай бир светский жашоодо жашаган неме окшойт. Анан келди, анда ушундай маселе болду дейт. Сиздикин ошо кой союу милдеттүү болуп калыптыр. Десеге кой дейт. Сен деле кой дей берет экенсиң, бул деле кой сой дей берет экен. Мен жөнгө кылып, аяка барганда Аллах таала менен өзүм сүйлөшүп алам. Ал жака барганда ошол сурайт деп неге кой сойбой койдуң дейт да. Ошого кээ бирки маселелерди элдерге жеткизип коебуз. Анан аны адамдар кылбоосу өзүнүн эркиндеги маселе. Васаи башкача айтканда Сафа Марванын ортосунда чуркоо важип амалдардан. Бул саи Safa тоосунан башталынат дагы Марва тоосунан бүтөт. Марвага барганда бир болот, кайра Марвадан Сафага келгенде 2 болот. 3, 4, 5, 6, 7 болуп Марвадан бүтүлөт. Шарты ушундай. Кээ ушу ажылыкта көп амалды иштерди көрдүк да. Баягы ажылыкты неме тавафты кылганда кара таштан айланып келгенде 1 болот. Айланып келгенде 2 болот го. Ошондой кылып Сафадан барып Марва Сафага келгенде 1 болот деп эсептеп 14 жолу таваф кылгандар да болгон. Ал күнү ажылыкта кыйынчылык күн болот. Анан ошон шариатты адамдардын ажылыгын кыйнабастан кылганга бир шариаттын эрежелерин үйрөтүп коебуз. Кээ биркилер келип атат да соцсеттен башка жактан айтат, олжобай жеңилдетеле берет экен. Жок, мурдагылар себепсиз эле динди оорлотуп салган. Анан азыр ошол өзүнүн эрежесине салып койду. Адамдарды кыйнабаш керек.
Bul ibadat деген nerse or nerse. Misалы, keybir nerselerdi sen orlatıp salsan, kılba koysa, anda sen жооп бересиң ошого. Ошон үчүн шариаттын өзүнүн айта берели, өзү дин жеңил да. Болгону аны ошол эреженин негизинде айтып бериш керек. Сафа, Марва. Бул илгери эки тоо болгон, азыркы мезгилде ошол кылымдардан бери адамдар ал жерде чуркап, ал топурак чаң болуп көтөрүлүп отуруп, азыр Сафадан аз гана тоо, Марвадан дейли көрүнбөй калды. Бир тоонун учу гана калды. Ошол жерге бир адамдардын путу кесип кетпесин деп бир нерсе куюп койду, жылтылдап Марванын чокусу гана көрүнүп турат. Сафа бир аз чоңураак. Мына ошол Сафа Марванын ортосунда чуркоо важип болду. Ал важип ошол Хажар энебиз суу издеп чуркаган окуяны баарыңар билсең, ошондон улам калган. Эми ага терең кирбей эле коелу. Андан кийинки важиптар рамиул жимар. Таш атуу, шайтанга таш атуу бул дагы важип амалдардан болот. Таш атуу өзүнүн мезгилинде бир тартиби менен болот. Эртең Арафаттан бүтүрүп Муздалифага жатып таш атканы келген мезгилде биринчи күнү Жамаратыл Акаба чоң шайтанга таш атуучу жерге барып биринчи күнү 7 эле таш атылат. Ошого биринчи Жамаратыл Акаба, анан ортончу, анан кичинекей болуп деп катар турат. Биздин Кыргызстандыкына ушундай болот. Биринчи чоңго барабыз, анан ортончу, анан кичинекей барабыз. Ошого биринчи күнү ошол 7 ташты чоңго гана атылат. Таш атылган мезгилде бул жактан дагы айтып түшүндүрөбүз. Баягы нокот же болбосо жүгөрүнөн чоңураак болгон гана таштар атылат. Себеби андан чоң таш болуп кетсе, адамдар көп мезгилде ыргытылган таш адамдардын башына тийип зыян бербеш керек. Мындай мушундай таштарды алып урсаң, жетпей калып бирөөнүн башына тийбес. Анан таш дегенде ошон атайын таш алыш керек. Кээ биркилер тапичкеси менен уруп калат, ал өтпөйт. Ошого атайын таш алыныш керек. Ошо Рамиул Жимар деген биринчи күнү шайтанга таш атууда биринчи чоң шайтанга, башкача чоң шайтанга таш ата турган жерге 7 таш ыргытылат. Андан кийин эле дароо курбандыкты күтүлөт. Курбандык кой союлгандан кийин чачын алат, болду. Ошо менен эмне болот? Ажылыктын биринчи тахаллул бүткөн болот. Андан кийин барып астыга түшүп, Меккеге барып таваф кылгандан кийин парз амалдар бүтөт. Эми биз ажылыкта жүргөн мезгилде экинчи шайтан, биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү атып туруп ылдый түшүп кетебиз Меккеге. Бул ажылык бүтөт. Бул эмне биринчи кетүү деп айтылат. Эгерде экинчи кетүүгө калса дагы бир түн өтүп дагы 4-чү күнү атып анан кетет. Көбүнчөсү бизде ага калынбайт. Ошо 3-чү күнү эле түшүп кетет. Бирок эми кээ бирки жамааттар калат, баягы миналар бош калып бар жыйнап атса, ал ошол жерде отурушат, биз 4-чүнү атабыз деп. Эми 4-чүнү аткан болсо жакшы. Бирок 3-чү менен түшүп кетсе деле Аллах Тааланын жеңилдиги бар. Биринчи күнү макул бир чоң шайтанга 7 ташты арка аттыкта кайра минага келип эс алып жатасың. Же болбосо кайра Кабага түшүп барып таваф фарзды кылсаң дагы болот. Болгону аяка барсаң кайра минага чыгып керек болот. Себеби минада түнөө сүннөт амалдардан. Ошого көбүнчөсү биз ажылыкка барганда эмне кылат элек? Чоң шайтанга таш атып туруп кайра минага барып эс алып, эртеси дагы барып атып, үсү күн аткан боюнча Меккеге түшүп кетебиз, кайра чыкпай турган болупчу. Ошо биринчи күнү атып кайра минага барасың. Эртеси күнү таш атуу, үчүнчү күнү таш атуу бизде эң оор күндөр ажылыкта. Эң оор күндөр таш атуу. Себеби 7 километр, 8 километр нары бери 14-16 километр баса турган күндөр болуп калат. Биринчи күнү фажыр намазынан кийин таш атуунун убактысы башталат. Илал гурупка чейин. Гуруптан кийин макрух убакыт башталат. Түшкө чейин атсаң боло берет деген сөз. Экинчи күнү шайтанга таш атып атканда сөзсүз түрдө пешинден кийин атылыш керек. Экинчи, үчүнчү күнү. Эгерде андан бир күн мурда атсаң, сен урган ташың жарабай калат. Кайра кайтарыш керек болот. Эми биз ошол окуп аткан мезгилде ушундай бир чоң көйгөй болду. Ал жактагы ажылык министрлигинен эмне деди? Экинчи күнү, үчүнчү күнү дагы түшкө чейин атасыңар деди. Себеби адам көбөйүп кетти, тыгын болуп калды. Биздин Ханафи китептерде түшкө чейин атсаң ташың жарабайт. Анан ошодон чогулушуп кандай кылабыз, эмне кылабыз? Эми зарылчылык боюнча ушундай болуп атат, зарылчылык деп жаап кое беребиз дедик. Зарылчылык деп жаап койсок болот, бирок
Her bir kılgan işibizdi muna fiqhtagı bir erejege baylaganыбыз жакшы болот. Зарылчылыk мүмкүн ал зарылчылыk этиги бар алмай турган зарылчылыкта. Жөн эле Саудия коркуп туруп эле силер түшкө чейин атасыңар деп биздин шариятыбызга көңүл бура коюшу мүмкүн. Бирок кээде адамдар ошону укпастан чыгып кетсе штраф салынат. Бирок кээбикилер штраф салынса да болбосо экен, тешиктен чыгып барып атса эч ким жок, бош эле турган болот. Тыгын деле жок. Кээде этият шарты менен ошентип эле алар тыюу салып кое берет. А бизге үзүр себеби менен ошону түшкө чейин атсак болот дейин десек, үзүр жок да, этибарга алына турган үзүр. Ошону аны бир маселеге байлашыбыз керек болот. Анан айтып койсо, үзүр себеби менен болду, бизде Саудия тыйып атабы болду деди. Саудия тыйганда бизде ла таата алал махлуqi фи маъсиятилла деген эреже бар да. Немеге махлука күнөө боло турган маселеде баш ийилбейт. Бул жерде наоборот ошо түштөн кийин атыш керек болду. А чындап эле тыгын болобу десең, барып текшерип көрсөң андай тыгын жок. Бирок министрство ажылыкка баш ийүү милдеттүү болуп калат. Себеби эмне? Себеби кокустан бир нерсе боло турган болсо, бардык неме сен мойнуңа жүктөлөт. Ошон үчүн ажылыкка барганда ажы министрлигинен кандай буйрук келсе ошону аткарыш керек. Болбосо биздин муфтияттын штабына штраф салынат. 20-30 жылдагы аны төлөп жет мүмкүнчүлүгүң жок болуп калат. Анан да ошентип дагы көйгөй кыла берсең, квотаң да азайып калат. Ошон үчүн Саудия мамлекетинин койгон буйругуна, тартибине баш ийиш керек болот. Бир өзүбүздүн маселебизди бир жерге байлашыбыз керек. Ызычуу болуп калдык, кандай кылабыз, эмне кылабыз, эч ким таппайт. Анан мен издеп отуруп, Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин Хасан бин Зияд Лу'лу'i дин риваяты менен келген бир маселени таап чыктым. Биз негизи фатва бергенде захир ривая менен фатва беребиз го. Бирок бул Расмул Муфти деген илимде, фатва берүүнүн усулдары деген илимде ушундай эреже келет. Эгерде захир риваяга амал кылуу мүмкүн болбой калса, анда захир риваядан башка дагы сөз менен фатва бергенге уруксат берилет. Азыр биз захир риваяны карасак, 2-3 күнү түштөн кийин аткыла деп турат. Андан мурда атсаң ташың жарабайт дейт. Бирок издеп отуруп, карап, Хасан бин Зияд Лу'лу'i Абу Ханифанын шакиртинин риваяты бар. Ханафи мазхабта бул риваят алсызыраак болуп эсептелет. Буга качан амал кылынат, өтө бир кыйынчылык келип, захир риваяга амал кыла албай калганыбызда ошого амал кылабыз. Анан ошону алып келип, анан кийин адамдарга түшүндүрүп бердик. Анан ошодо устаздар менен сүйлөшүп атып, маселени айтып атат да, фи захир риваяда бa'da zawal түштөн кийин атылсын деп атат. Лакин кала Хасан бин Зияд Лу'лу'i ан Аби Ханифата, рава Хасан бин Зияд ан Аби Ханифата аннаху яжуз qabla zawal. Пешинге чейин атса болот деди. Чоң устаздар окуп атып, мына захир риваяда мынтип атат. Сен захир риваяса эмне болуптур? Захир ривая деп атат. Сен захир риваяса эмне болуптур дейт да. Жөн амал кыла бербейбизби дейт да. Токто захир ривая деген эмне деп сурасак, эми риваяттын захири да дейт, сырткы көрүнүшү дейт да. Жада калса билбей атат да, захир ривая деген ошол Абу Ханифадан келген 5 китеп, мутаватир жол менен келген, ошондон гана фатва билбейт. Ал бирөөнүн билбестиги айып эмес. Бирок ошо билбегендиги мойнуна албаганча так. Ушундай маселелер болуп калат эртең ажылыкта. Демек, рамил жимар таш атуу эмне болот? Важип амалдардан. Андан кийин тавафус садар лил афaqi. Андан кийинки ажылыктын дагы бир важибы бул эмне? Тавафус садар. Башкача айтканда тавафул вада, коштошуу тавафы. Парыз тавафты тавафул ифада, тавафул хадж, тавафул рукун деп айттык. Эми дагы бир таваф бар, бул садар. Бул не кетип аткан адам тавафус садарды кылат. Башкача айтканда коштошуу тавафы. Кимге экен? Лил афaqi, Меккенин сыртында, микаттын сыртындагы, же болбосо хиллин сыртындагы адамдарга, меккеликтерге эмес. Афaqi деген бизге окшогон сырттан баргандарга. Эмне себептен? Кетип атканда акыркы тавафын коштошуу тавафы болуп, ошо менен коштошуп, анан кийин өзүңүн элиңе кет деген маселе. Эми тавафус садар важип. Буну аткарбай койсо дагы койсо өш керек болот. Бирок тавафус садардын жеңилдүүлүгү, эгерде зарылчылык боло турган болсо, аялдар үзүрлүү болуп кала турган болсо, мойнунан сакыт болот.
Oşoga aytat huwa tawaful wada. Qo'shto'shu tavof bo'ladi lil afaqi min al hajji dunal mu'tamir. Hacılarga gana qo'shto'shu tavof bo'ladi. Umrachilarga qo'shto'shu tavofi yo'q. Oşoga umra borganda da gevrki umra başçılar bismillah deb qo'shto'shu tavofini qilganlar bor ekan. Yo'q. Shariatning o'zi nerejesi bilan qiladi. Umrada qo'shto'shu tavofi yo'q. O'shaning uchun bu yerda aytadi minal haj dunal mu'tamir. Umraga borganlar qo'shto'shu tavofini qilmaydi. Payg'ambarimizning hadisini Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu Buxoriy Muslimda kelgan. Qala umiran nasu ay yakuna akhir ahdihim bil bayt. Payg'ambarimiz buyruq beribdir. Hajga borganlarning eng oxirgi amali ne bo'lsin? Bil bayt. Boshqacha aytganda oxirgi yo'l tavof qilib, undan keyin chiyib ketsin debdir. İlla annahu khuffifa anil mar'atil haid. Biroq ayız ko'rgan, uzurli bo'lgan ayollarga bu yengillik beriladi dedi. Oşoga anan bizning Hanafi mazhabda olimlarimiz ereje kirgizgan vaciplar juyölü üzürler bilen taşlansa bo'ladi vacip amallar. Taşat albagala turgan bo'lib qolsang, biri atsa bo'ladi deganday, ayız ko'rib qolganlar tavof qilganga bo'lmaydi, meshitga kirganga bo'lmaydi, Ka'bani tavof qilganga bo'lmaydi, sebab Ka'bani darat bilen tavof qilish kerak. Al vacip bize. Demek shunday bo'lib qoldi, samolyot kelib qoldi, ketgan atavi bismillah alarga ne ruxsat beriladi. Şol Buxoriy Muslimda kelgan hadisning negizinde. Abu Hanifa dagı boshqa dalillerdi, sahabalarning fatvolarini olib kelib, emne degan tushgan hayizlarga, jawso üzürlü ayollarga ruxsat beriladi. Ani tavof qilmasdan ketaversa bo'ladi dedi. İmam Muslim rivayet kılan hadiste, Cana Ahmad ibn Hanbal özünün musnadında nedir? Kânen nâsu yansarifûne fî kulli vecihin. Adamlar şimdi öyle getip başladı. Fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem la yenfiranna ahadukum hatta yakuna ahiru ahdihi at-tavafa bil bayt. Adamlar bir öyle acılıkta bir türlü jönöp kalganda andan Peygamberimiz buyruk berip durun. Bu İmam Muslim'nin rivayetinde, Bukhari'nin rivayeti üstü jakta İbn Abbas'lıkında, Muslim'de, Musnad İmam Ahmad'da kişine genelirek aytты, adamlar acılıkta bütkönden genle tavaf kılba jönöp atkanda buyruk berip ne de bürö sizlerden şu akırkı tavaf kılbastan turup ketpesin dedi. Biroq şulca da buyruk bolup atat. Buyruk bolgondugum nege farz bolbodu? Sebebi bizde el-amru iqtadi vücub degen usulda ereje var. Buyruk millettүүлүктү talap kılat degen. Murda sabaktarыбызda aytkanбыз, buyruktар har türlü bolat. Buyruk farzga bolat, buyruk vacipga bolat, buyruk sünnetke bolat, buyruk mustahabga bolat, buyruk mubahga da boluşu mumkin. Oşoga anı mujtahid mutlaklar izildep görüp, bardyk dalilleri toplop, bul buyruk vacip ekendigini dalilleşken. Emnege dese sahabalar oşondoy kılıp aytkan. Anan egerde farz bola turgan bolso, anda ayizlarga ruxsat berilbeydi deydi. Misal üçün bize farz var da tavafı ziyara. Tavafı ziyarada üzürlü olup kaldın, başka olup kaldın mı tavafты bütmeyince geçsen tavafı ziyaranı. Sen hacılığın hacı bolbaydı. Demek farzlarga üzürlüden düşmeydi eken. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa ennehu khuffifa anil mar'atil haid. Ayız ayallarga, üzürlü ayallarga ruxsat berildi dep atkandığı vacip ekendigine dalil. Sebebi bizde vacipler üzürlör sebebinen, kıyınçılıklar sebebinen düşöt, farz düşmeydi degендей. Oşondan İmam Muslim'nin rivayetinde ne? La yanfiranna ahadukum hatta yakuna ahiru ahdihi at-tavaf bil bayt. Başkaça aytganda tavafı vada kılsın dep aytılmıştır. Bu nese İmam Malik'te, İmam Şafii'de sünnette aytılgan bize vacip. Qayyada bil afaqi. Emne sebepten sırttan gelgenler de aytdı dese li'annel Mekki ve men fi hukmihi mimmen huwa dunal miqat la yacibu aleyhi tavafus sadr bil ittifaq. Alimler ittifak kılıp aytıptır. Boldu. Jana miqatın içindegiler bardığı jewsa Mekkiler, Mekkaliklerge bul millettүү emes. Bu sırttan gelgenlerge. Oşon üçün afaqi sırttan gelgenler tavafı qoştaşu tavafın kılsın dep buyruk berildi. Emin misal üçün bir adam bir afaqi Mekke'de yaşap kalını niyet kılgan bolsa, al qanday bolat? Dedi. Kedi şunday avaldar bolup kalat.
Buyaktan barıp turup Mekke'de jaşaганга niyet kılıp kaldı. Azır hem biraz kıyınçırak. Biroq ilgeri mümkünçülük bar bolçu. Sebep çegara jok bolçu da. İlgeri kalagan adam barıp Mekke'de jaşay berет эле. Kalagan Madinada jaşay berет bolçu. Kalasa ketip kalat bolçu. Ana эми şunday zaman gelip kaldı. Çegaralar menen bölünüp kaldık. Эми ошол mezgilde biri barıp tawafты acılıkты bütkөндөн кийин же ошол жерде туруunu, kalууну niyet kılıp kalsa afaqi emne bolot dese bizge nafarul awwal ve nafarul thani dedik ko. Birinci ketүү jana ekinci ketүү degende ayttık. Janagı taş atkandan keyin birinci günü çoң şaytanга aytты, ekinci günü 3 şaytanга 7-7-7'den 21'de atat, andan keyin 7-7-7 21'de atıp turup gün batkanga çeyim Minadan çıkıp Mekke'ye düşüp kelese boldu. Uşunu nafarul awwal dedi. Birinci ketүү deydi. Oşunu gettin bi gün batkanga çeyim Minadan çıkıp Mekke'ye getip kalsan bol seni eşitsen milletli bolboyt. Egerde uşu birinci ketүүgө çeyim jana niyet kılıp kalsa boldu men Mekke'de jaşoonu niyet kılıp şede kalam dep niyet kılıp kalsa anda alдағы tawafı sadar başka jактан koştaşı tawafın kılbasa bolot. Birinci nafardan ötüp ketti. Anan niyet kılsa bolbay kalat. Anda tawafı vada başka jактан koştaşı tawafın kılış gerek dedi. İkincisi nafarul thani. Bul birinci günü çoң şaytanga attı, ikinci günü 7-7'den 14 21'de attı. Andan keyin 7-7'den 21'de atkandan keyin daha kalıp ketedi. Kalatda ertesi daha 21'de atıp dur anan düşüp ketedi. Negizi düýnü özü boyunca hiç kim kalbaydı. Biroq jana jamaat kaladı şerde. Kalgany jakşı bolsa Allah razı olsun. Urmat kılış gerek. Turan tura deş gerek. Kaldı oşo jerde çirkege talanıp bar şaytan attı. Allah'ım razı olsun. Biroq Allah Taala ursat berdi biz ikinci günü düşüp keteberesiz. Eğim oşol birinci ketүүgө çeyil niyet kılsa tawaful vadaatı kılbayt. Andan kalıp kete turgan bolsoň erte Şamga kalıp ketseň anda ertenki günü da 21 taş atış milletli bolot. Bir adam birinci günü çoң, anan ekinci, üçüncü günü atıp turup gün batkanga çeyim Minadan çıkıp ketiş gerek. Çıkpa, uktap kalıp kalın gün batıp ketdi, ertenki günge kalışın millet bolp kalat. Emi bul birinci nafar 12. Zulhijjede boldu. 8'inde çıksak 9'unda Arafa oldu. Anan keyin 10'u Muzdalifadan çıktık. Gel birinci şaytanga attık. 11'i ikinci şaytanga attık. 13'ü 12'si ketip başka yaşıyor. Andan keyinki acılıktın vaciptarının al-halq, çaştı kıruu. Çaştı kıruu menen adamlar acılıktın ihramdan çıkat. Biroq kitapta жазып аткандагы адамдарга кээ алымдар мулахаза деп коет, мындай пикир айткан. Ушул халыкты тавафы садардан мурда жазыш керек болчу дейт китеп жазып атканда. Себеби дайыма тавафы садар акырында болот. Биринчи чач кыркылат, чачтан мурда кой союу бар. Ошого кебекler şu tawafı sadardan murda halkta aytsa jakşı bolot eken. Эми halk деген бул чач алуу. Чач алуу менен ihramdan чыгат. Эми ошондо чач алуу дегенде кимдин чачы бар болсо, чачы жок болсо, анда үстүнө неме устараны мынтип жүргүзүп койсо, ошол чач алды болуп эсептелет. Эми бирөө умра кыла бер чачы калбай калган болсочу, чачы бар, бирок умра кыла бер чачы калбай калса, ал деле үстүнөн эмнени жүргүзүп коет? Ustarаны жүргүзүп койсо болот. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Al-murad bihi huwa ma yaqumu maqama min at-taqsir wa imrar musakati. Innama yaj'u li-amri. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйрук берип, чачыңарды алла дегенден кийин, андан кийин чач алгандарга, андан кийин кыскарткандарга дуа кылган. Чачыңарды кыргыла, чач кыргандарга рахималлаху, Аллах Таалам өзүнүн райымын алсын, кырдыргандарга десе, халк деген кырдыруу деген. Десе, сахабалардын арасынан кыскарткандарчы я Расулалла. Аллах Таалам кырдыргандарды өзү рахматын алсын dedi. Кыскарткандарчы 3-чө 4-үнчүсүнөн анан кыскарткандар деп айтты. Ошого авдал эң жакшыраак чачты кыруу. Андан кийин кыскартат. Бул кимге айтылып атат? Жана чачын кыруу үзүр болбогон адамдарга. Сонун эле кырсаң болот, эчтеке болбойт. Бул ушу
Modam buzulup kalıp, prическам buzulup kalıp degендер жок. Жакшысы эмне? Халык. Бирок мен кыскартам десе кыскарта берсин. Эч кандай зыяны жок. Пайгамбарыбыз 3 жолу айтып туруп, 4-үнчүсүндө аларга деле дуа кылды. Башкача айтканда, экөөнүн тең амалы дурус эле. Бирок авдалы жакшырагы бул кырган. Эгерде бирөөнүн башында бир проблема боло турган болсо, жара болсо, же болбосо кырдыргандан кийин жашоосунда мындай жатканда, турганда кыйналат да, кээ бир адамдар ушундайлар бар. Ушундай боло турган болсо, анда аларга мындай бөлүнбөстөн эле уруксат берилет. Болду. Кыскарттыңбы, кырдыңбы экөө бирдей эле. Себеби ал үзүрлүү болуп аткандыктан. Буну имам Бухари жана Муслим өзүнүн сахих китептеринде чыгарган. Ошол 3 жолу мухалликин кыргандарга Аллах таалам рахимал, Аллах таалам райымы болсун деди. 4-үнчүдөн кыскарткандарга деди. Эми кыскартуу деген маселеде дагы эгер чачың узун болсо кыскартасың. Эгерде кадрул унмула дейт, мынау бир муунчан узагыраак болсо кыскартсаң болот. Ушундан кыска боло турган болсо анда сен эмне кырышың керек болот. Ушул маселени. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте ата Минан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Минага келди. Fa atal jamarata faramaha. Чоң шайтанга бар 7 ташты атты дед. Thumma ata manzilahu bi Mina. Кайра Минага келип жатты. Пайгамбардын амалы ушундай болду. Ошон үчүн көбүнчөсү мен ажылыкка барганда биринчи чоң шайтанга айтып, кайра Минага келип жатам. Пайгамбардын амалы ушундай болгон. Лил халлак. Чачара турган адамга пайгамбарыбыз отуруп не деди? Худ менин чачымды алгын ва ашара иля жанибихил айман. Оң жагын көргөздү. Биринчи оң жактан ал. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма оң жактан кылганды жакшы көрөт. Чачты алдырып атканда оң жактан ал. Суммал айсар, андан кийин сол жагын алып, сумма жаала ю'тихин нас. Кызык маселе айтам азырчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ажылыкта болсун, умрада болсун, чачың кырганда, пайгамбарыбыз дайыма кырганда, чачы жерге түшпөстөн сахабалар тал тутуп кеткен. Пайгамбарыбыздан табаррук кылып. Азыр бизде табаррук кылгандарды ширк деп жүрүшөт. Бул сахабалардын амалы. Пайгамбарыбыздын берекесин алалы деп чачтарын тутуп кетишкен. Андан кийин мынау хадисте, Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз өзү кыркып мада бөлүп берди. Ю'тихин нас. Адамдарга пайгамбар чачын бөлүп берди. Азыр кокустан бирөө ошентсе, себеби пайгамбарыбыздын чачын табаррук кылып алгандыгы кийин алымдар эмне кылат? Чач айтылбайт. Кээде алымдарды урмат кылуу, пайгамбарды урмат кылуудан келип чыккан. Себеби алымдар пайгамбарлардын мураскору, пайгамбарды урматтасаң, алымдарды урматта. Анан алым пайгамбарыбыздын колун сахабалар өпкөн, анан кийин сахабалардын колун табииндер өпкөн. Сен пайгамбарыбыздын колун кармагансың деп. Анан алымдардын колун анан шакирттер башкалар өпсө, астагфирулла ширк дейт да. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын амалы. Ушул жерде бир нерсеге токтолойм. Эмнеси өттөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чачын бөлүп кетишкен. Ачыктан ачык алымдар айтат, бул пайгамбарыбызга табаррук кылышы, пайгамбарыбызды урмат кылып, пайгамбарыбыздын денесинен болгон бир мүчөсүн табаррук кылып алып кетишкен. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхинин үйүндө пайгамбарыбыздын чачынан бир чач болгон экен. Аны өзүнүн баласы Абдулла айтат, атамда пайгамбарыбыздын чачынан бир чач бар болчу дейт. Бир тал чач. Ошону дейт, эгерде атам бир аз ооруп калса же бирөө жарым ооруп калса, жанагы пайгамбарыбыздын чачын сууга салып, айландырып, кайра чачты алып ордуна коюп, сууну шипа иретинде ичкен дейт. Сахih риваят менен келген. Бирөөлөр муну эмне дейт? Ширк дейт. Анан акыры далилдерди алып келип китептерден көргөзүп бергенден кийин бар экен.
Hazır kalbay kaldı yok dedi. Yok bolsa da şeriatta var eken, demek alımlar andan keyinki bir amaldardı şöndüp alımdardı peygamberin umraskorlor dep mындай bir tabarruk kılışsa, giyimin alsa, dopusun alsa, kalpağın alsa, alımdın tabarruku çoğu ustazın çapanını alışkan, dopusunu alışkan, peygamber çoğu ağacın sellesini alışkan da tabarruk kılış. Emine dese şu peygamberimizin sözünü alalım. Al ulema varasatul anbiya. Oşoğu sahabalar peygamberimizin kolunu öp, oşonda hurmat kılgan, tabiindeler gelip Anas ibn Malik'tin kolunu öpken, "Ge kolunu berçi, men peygamberдің kolun karmağın koldu men öpeyim" dep. Alımlarga hurmat oşonday bolgan. Аны kebikler şirk dep adamlarga mınday toora emas pikir jo'natadi. Anas ibn Malik'tin bir tayağı bolgan eken. Al peygamberimizden kalgan tayak. Ölüp atkanda osiyat kılgan eken, "Muno tayaktı men koşa gömgüle, men janıma peygamberдің tayağı bul" dep. Ahmed bin Hanbal'dın amalı biz açık dalil. Kâne yesteş şifa niyet kılıp içet bolçu deydi. Balası aytdı Ahmed bin Hanbal. Emese göbünçe Ahmed bin Hanbal deydi çigender oşol janağı cemaattın taksırlar. Andan da bir kızık nerseni İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi özünün Siyar-ı Alam-ı Nubala deyen kitabında Halid ibn Walid var o janağı batır. Halid ibn Walid radıyallahu anhu bir daha soğuşta jengilgen emasken. Bir daha soğuşta. Kaysı soğuşta Halid ibn Walid asker başçı olursa al soğuşta jengişe jetken. Al kafirlardın mezgilinde bolganda da jengişe jetken. Musulmanların katarında da jengişe jetken. Oşon üçün Uhud soğuşunda musulmanlar jengili uzasını tartkanda Halid ibn Walid Mekke müşriklerinin asker başçısı olgan. Soğuştun taktikasını jakşı bilgen kıyın kişi olgan. Keyin İslam'a gelgenden keyin peygamberimiz şunday jakşı görgön. Anın işi cihat boldu. Musulmanlardan asker başçısı. Mümkün silerçilikte ilimi olgan emas Halid ibn Walid. Boldu al kişi geçke Hudaydın sözün ulu kılış üçün musulmanların başında olgan. Bir ma'rakada bunu İmam Zahabi Siyar-ı Alam Nubala kitabında bayandaydı. Halid ibn Walid bir kılıçın bir çitlегендер o 5-6 kapırın başı geçken. Şunçalık güçlü, şunda kıyım bolgan. Oşentip bir soğuşta oşentip aslındagılardı kırıp öldürüp geletkanda arkadan gelip biri başına gelgen soğut bolatkom. Soğutko çapkanda başından bu yaktagı baylagan cincir üzülüp ketip başındagı bayağı kılıçtan saktay turgan nesesi kulap жерге түшкөндө bayağı kafirlardı çoğurganda orup atkan Halid ibn Walid kılıçını ırgıtıyıp jana baş kiyimin basıp jıkılgan eken. Arkasından gelip kafirlar sayganı sayıp kalgan eken. Halid ibn Walid'in ömür bayanın okusanız kılıç tiyбеген denesinde iz kalgan emasken. Denesinin bardığı kılıç sayılgan şunday. Bu güçlü kişi bolgan eken, ança-munça sayılganга da eçteki bolmagan. Arkasından jetip sayıp kalganga jetişken eken. Keyin musulmanlar gelip anne kılıp korgop, anan Halid ibn Walid setke çıkıp, anan kayrat toposun kiyip, anan nemesin tamağın baylap kayra maraka giren. Marakada musulmanlar jengişke jetip, bütüp, anan keyin sahabalar menен бүтүп oturup, anan Halid ibn Walid'e aytkan eken, sen jindisin be sen? Biz jengilip kalayın dedik o, sen ölsöň, musulmandardın ortası bölüdü, asker başçı öldü degende. O başında tolturak o mına karaça kapırlardın kança nersesini aldık. Sebebi ilgili soğuşta şunday bolgan. Soğuşta eli olganda jengenden keyin alardın attары, kural jaragı, baylık, ayal pay bardığı askerler götken de. Ana tolup jatat mınake moğol жерде. Soğuttur başına sala turgan. Dese Halid ibn Walid ne degen bilesizби? Жоқ деген. Бұл менің başımдағы соғыт başka soğutlardan ayırması var. Неге dese içine peygamberimizin bir tal çaçın soğutun içine tiyip koygan eken. Men o peygamberimizin çaçı var bunun içinde degen eken. Andan da kızık nerse ne? Şu peygamberimizin çaçının berekesi men bardık
Soğuşta şonçu men iyilikке jettim деген eкен. Nusirtu bi barakatihi. Men şunun Peygamberin çaçının berekesinden bardık soğuşta жеңишке жетtim деген. Hazır Türkiye'de şu Peygamberimizin çaçından bir dal çaç var деп айтылат. Mesele al çaç hazır bizge жетip келди, келбеди эмес. Alımdardın berekesinden berekelenүү, alardan tabarruk kılуу Peygamberimizdin mezgilinden beri бар деген mesele. Ana uşular gelip bütün seni jokko çıkardı. Emin bul boyunca Tabarrukus sahaba bi atharin nebi degen atayın bir kitap var mende. Mümkün no kişine biz boşap kalsak, mende oturup oşondan ofis uyum bitip kalsa kitapların yanında oturup alıp günüge birden sabak kılıp girgizem de otam. Jalan sahih hadisler menen жазылынған sahabalardın Peygamberimizdin nerseleri menen tabarruk kılgandardın hadisler. Tabarrukus sahabe bi atharin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Kurdi Şafii'lik. Okumuş neseler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün uktap atsa Hafsene üzbeken biri nemeni toptatın. Ter degende mi deyip, terini mi deyip, kişineke yedişke mi toptatın. Oygan ben ne kılıp otasın dese, terini toptatamın. Ne kılasın dese, men bunu atır kılabız biz. Jana kızlar turmuşka çıkkanda, kızlar jasap atır sevilet ko, Peygamberimizin terinen atır jasar. Söyle Peygamber jana bir yerden ötse Peygamberimizden şunda jipar jıttangan dep aytылат ko, al Peygamberimizin özüne şonday çıkkan. Teri misk bolgon. Anan anı adamlarga Peygamberimizin dövesinde bundan özü atır sevinip sünnet kılıp koyan adamlarga atır sevinip. Allah'ım ne dedi? Summal eyser andan sol jagın çaşın kıskartı summa ja'ala yu'tihin nas adamlarga beret bolчу dedi. Ravah Muslim. Oşente onan çaçını alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge çaç alууну vacip kıldı. Çaç alууга байланыштуу da bir mesele bizde көп talaş bolat. Kede çaç ala turgan mezgilge kelgende maşinka tabılbay kalat. Je bolboso senin çaçın alıp bere turgan birөө jok bolup kalat. Misal üчүн Manas Taksir Mököz ajылыкка bardık, je Aman Taksir menен bardık. Üçөөbüz teң ihramdabız da teң ihramды baylaganбыз teң бүттük. Çaşыбызды alışыбыз керек. Çöntöbüzde maşinkabız бар. Özüңün çaşını alsaң da bolot, birөөнүн çaşını alsaң da bolot. Boldu. Inda tahallulul akhir deyt. Akırkı çaç alış ele kalgan mezgilde özüңdün çaşını alsaң da bolot, birөөнүн çaşını, sen çaşını alın elek, biröөнүn çaşını alıp berseң da bolot. Andan başka mezgilde özüң çaşını alsaң straf bolosун. Sebebi ajının bütelek. Oşon üçün koltuktun jünün albaş gerek, tırmaktı albaş gerek, sındırbaş gerek, tiştebeş gerek, jündü julbaş gerek, sakaldardı akırın julganda bir akırım da kız gerek, julunup ketmesin sen dep. Biroq eng akırına gelip çaç alууга gana gelgende ne kılınat? Özüңdün çaçını alsaң dagı bolot, biröөнүн çaçını alsaң dagı bolot. Em oşol jerge daha bir mesele ayallar çaçın kantip alat. Ayallardın çaçın alууsu, kıruusu aram bolot septirilет. Janagı muhalliqina, janagı kırgandarga Allah Taala rahimi olsun dep atkан erkeklerge aytылган, ayallarga emas. Sebebi ayallardın zinatı alardın çaçında. Çaçın kırıp sala turgan bolsa anda bolbay kalat, ha? Oşok ayalдар ne kılat dese ayalдар kıskartat. Kançalık kıskartat dese çaştın uçuna mı çıpalağına mı da bir oroyt. Şu orolgonçolu yerin 40'a öğret. Şunca tığına kadrul unmula dedi. Şunca ölçömde gana 40'a. Anan anıdağı emi ilgeri bardık çaş mındayla bolgon da anan uçundan 40 koysa boldu. Hazır em bizden ayalдар ne oldu? Çaşlarını arganda kılıp oldu. Kökülü başkaça, bir yeri başkaça, arkası başkaça. Oşonda akırından alıp koysa bolobу desең жок. Har bir çaştın uçundan alınış gerek. Oşonda mol жерден да alış gerek, mındayraktan da alış gerek, mındayraktan yerden de kılıp akırından mınça көп albaş gerek. Sebebi umra kılıp, acılık kılıp atkanda эле bir karıştan 40'a verseң kийимде kalbay çaş kalbay kalbaсын, ha? Oşogo ayalдар şu 1.50 boldu. 1.50'den көп albaşı gerek.
Себеби аялдарга кыруу арам болот. Ошон үчүн yata'ayyanu at-taqsiru lil-mar'ati. Кыскартуу аялдарга гана таандык. Кырганга болбойт. Ли каулихи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүндө лейса алан-нисаи халq. Аялдар чачын кырбайт дептир. Иннама алан-нисаи at-taqsir. Аялдар мына кыскартат. Раваху Абу Дауд. Имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинде кылган. Анан ушул сөздөрдөн угуп калышкан. Аялдар чач кырбайт дегенди угуп эле анан ошодон жалпы өкүмдү айтып алып ишкен. Чачты кырган арам болот деп. Эгерде себепсиз боло турган болсо анда ошондой болот. Кээде себеп болуп калышы мүмкүн да. Бир аялдын төрөттөн кийин чачы түшүп аткан болот. Кичине кырып алып койсо, анда чачы жаңыдан чыгат. Шарият уруксат береби десе, зарылчылык ботунсуз уруксат берет. Болгону мен шундай болуп кырылып дам десең, анда жакшы шарият уруксат эмес. Ошого чачты кыскартуу, кыруу маселесинде ажылыкка байланыштуу маселе бар, аны жашоодогу маселеге аралаштырбаш керек. Ошого дагы ошого окшош маселе бизде кол чапканды эмне дешет? Дурус эмес дейт. Бир жерлерде кол чабып ийсең, астагфирулла деп эми көнүп калганбыз го, мероприятие бул нерселер кол чабып ийсе. А эмнеге десе биздин намазда ушундай маселе келген. Az-zikr lirrijal, at-tasfiq lin-nisa деген. Ал деген десе адам астыңан бирөө өтүп кетип атканда намазда. Астыңан бирөө өтүп кетип атса, сутраң жок болсо, баягы астыңан өтүү күнөө. Ошону эскертиш үчүн эркектер Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деп зикир кылат. Аялдар антпайт. Аялдар эмне кылат дейт? Колун чабат дейт. Сол колун оң колдун үстүнө чабат дейт. Колун туруп турат да, мындай чабат. Эми ошону аялдар кол чабыш керек, эркектер зикир кылыш керектер. Намазда айтылган маселени жашоого алып келип койгон. Бир жерде Аллаху акбар деп болот, бирок кол чапкан зыян эмес. Кол чапкан аврат эмес. Анан ташаббух бил ком, мурдагы коомдорго, башка коомго окшолуп атат десе, пайгамбарыбыз айтып атпайбы намазда аялдар чапсын деп. Анан хафлаларда, тойлордо кол чапкан десе, сен ниетиңе каралат. Ошон үчүн ат-ташаббуху башка бир коомго окшошуу, ошол коом менен тирилет деген хадисти тереңинен түшүрүш керек. Ар бир нерсени карап эле кепке кийгендер, ман ташаббаха би кауmin фахуа минхум, кепке кийгендер капырлардын кийип атат, фахуа минхум, ошо капырлардан да эле кепке кийген менен капырга чыгарып ийет. Хадисти абайлаш керек да, ман ташаббаха би кауmin, кайсы бир коомго өзүнө окшосо, фахуа минхум, ал ошол коомдон, башкача алар капырлар деген маани чыгып калат. Демек, сен кепке кийгениң ошол хадисте айтат да. Жок, кепке кийген бул жөн эле кийим бул. Жөн эле кийим. Немеден ол жарыктан күндү тожо турган нерсе. Эми бир мезгилде капырлар кийип жаман болуп калган болсо, ал эми зонтикти да көтөрбөшүбүз керек. Бир мезгилде капырлар көтөргөн депчи. Андай маселе эмес. Ошого ман ташаббаха би кауmin фахуа минхум деген нерсени атайын бир сабак кылбайлыкпы? Ошону мага бир эскертип койгула. Жана бир коомго окшошсо, ошол коомдон болуп калат деген хадистерди Ханафи алдындар кандай түшүнгөн? Бардыгы эле окшошкондун бардыгы эле тозокко кетип атабызбы? Ошону түшүндүрөлү. Анда быйынбы минсең, мен ташаббаха би кауmin фахуа минхум. Быйынбы кирип эле, минип эле тозокко кирип кетсең, быйынбы менен кепканын эмне айырмасы бар? Анан ошол хадисти тереңине түшүрүш керек. Ал деген нерсе этикатан жүрөгү менен ошолорду жакшы көрүп окшошуу. Ошондой боло турган болсо, мусулмандарга караганда капырларды абзел көрүп, ошолордун кийимдерин, ошолордун адаттарын сүйүү менен аткарып, жүрөгүнөн болсо, демек иманыңа проблема кетти деген сөз. Анан ошондо ошолордон болосун, капыр болуп калдың, иманың жүрөгүңөн чыгып кетти деген нерсе. Окшошуу бул жүрөктөн иманга байланыштуу. Себеби ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп иманга келгенден кийин андан чыгуу оңой эмес. Чыгуу ошо ла илаха Мухаммад Расулуллахты жокко чыгарандан кийин динин чыгасың. Кепке кийген барды капырга чыгарып ийген оор маселе болот да. Анан ушинтип айтсаң эле бул бар нерсени жеңил кылып өткөн мулла дамлалар болбойт деген. Аллахым разы болсун дамлалар. Алар өзлөрүнүн мезгилинде кызматын кылды, баш үстүнө. Бирок шариаттын өзүнүн ордуна айта бериш керек. Азыр мисалы үчүн ушул жерде канча кепке кийди, бардыгы кафыр болсо, элестетиңер. 1, 2, 3, 4. Ушул жерде 60, 30, 40 тай кафыр отурат. Кандай болот?
Bolmay kalat da turabı. Şoň üçin şeriatda özünün futbolkany giýende kafir boluverseň ha. Şoň üçin meseleni biraz mine tereňlik aç gerek. Oşoga men gaýra aýtam da. Men bir meselelerdi aýtgan bolsam, Allah özüm pikirmen aýtpaýyn. Bardygy şeriatyň erejeleri menen. Anan şeriatyň erejesi menen aýtgan nerseni sen kıyyndatyp algan bolsaň, anda sen pikiriňdi oňda. Men unça adamdy kapyrga çygargym gelmedi. Şu kaç 50'de adam oturat kepkan menen. Onu kapyrga çyk. Anan bir gün aýtdym. Şunu bizim damlalar jaman görgөн dedim. Allah razı olsun. Damlalar jaman görgön bolsa, az biz jakşı görüp gölük görüp jakşı ötken betiň büýbeydi. Men bul kapyrlardyky desen, kapyrlardyky degende kanday? Kim giygen? Kaç kapyrlar giygen? Az bardygyla giýip atpaýy. Kostyum şunu bardygyla giýip atat. Kepkany bardygyla giýip atat. Şoň üçin meselemde tayız garabaş gerek, ha? Çukurrak garaş gerek. Şöyle bir sözüz menen, iki sözüz menen birörde kapırga çıgarıyor emas. Selde giyişte garamga ketip kaçı mümkün. Sebep Abu Cahil giygen de onu için, Peygamberimizge çeyin. Giygen emas bu. Abu Lahab, Abu Cahil barda selde menen jürgen. Şoň üçin men teşebbehe bi qawmin qaysi bir qawm okşasa oşolardan degen, ay jürегинен okşagan, imany çygyp ketken oşolar jakşı görüp, karaçyň poptordyň giyimi başgaça. Onun kiresteri sonun dep dursaň, anda sen ne bolup ketesin? Özün kiresteri tagynyp şunday bolup ketseň, anda ne bolup ketesin? Bizde de şeriatda meseleleri var. Kapyrlardan has özlerine taýynyk bolgan giyimlerin giýүү bu makruh tahrimi ýok. Poptordyň giyimini giýip alsaň, kiresini tagynyp alsaň, je bolsa jana munça toplardy giýip alsaň evreylerdikin, anda aýtasyň bolbay galdy ýa-çy. Sebep bu ataýyn uşularga has. Wa gayruha, emi bundan başka nerseler sunanun wa adab, başka amaldar, sünnet, adepterde. Tem bul jerde bardygy ele wajiplerdi bayandagan jok. Sebep bul muhtasar kitap bolgondan bul jaktyn sabaktyn jürüşünde kalgan amaldardy dagы emne bayanda bötöberебиz demek. Bunlar gebeklerini aýtdy, kalgandarın mutawwal deyt. Ataýyn ajylyk boýunça жазылган kitaplar var. Munow kitap menen ele ajylyktyn meselesini çeçem desen keşir, güýdüň. Sebep bul jerde kıska gana negizgi neselelerdi жазып koydu. Sebep bul kitap jalpy İslam hukugu boýunça aýtdy da taharattan başlap sen ölgöndögi meselege çeyin. Anan ataýyn mesele, namaz boýunça ataýyn kitaplar var. Ajylyk boýunça ataýyn kitap var, zekat boýunça ataýyn kitaplar var. Tahassusi dep koydu, ataýyn hadislengen kitaplar var. Oşoga aýtышыбыз керек bolat. Oşoga ajylyk boýunça İmam Rahmatullah Sindi'din Mensakul Mutawassit degen kitaby var. Mensakul Kabir, Mensakul Sagir, çoň ajylyk, kiçineke ajylyk, orta ajylyk dep aballarga jaraşa kılıp жазган. Hazır mende kitaplarım bütüp kaldı inşallah. Kişine tertipleşiyoruz gerek kaldı. Çoğun acılık boyunca da bir kitabız. Orta acılık, mınday çatkanda çoğun acılık degen ise Mensakul Kabir degen alar mınday. Alımdar, o çoğun alımdar karay turgan mesele. Talaş tartışlar. Ortonçuda umra başçılar, acı başçılar kollanması. Kişinekeler umraga bargandarında jek adamlar özü okup jol tabatıran kılıp kılavuz inşallah. Rahmatullah Sindi'nin 3 kitabı öten Hanefi mazhabı mu'tamat eseptirilen. Oşol jaka kayıtsa okumuş sonra bardyk meseleleri çeçken. Daha bir mesele adamlar Hanefi mazhabda biri acılık boyunca kitap жазган bolsa söz türü Mekke'de yaşaganlar acılık boyunca kitap жазган eken. Acılık boyunca özünçö kitap жазган kitapты karasanız bardyk Mekke'de yaşagan. Andan başka adamlar özünçö kitap жазган emas. Sebep Mekke'de yaşamayınca acılıktın tereň biliş kıyım bolat. Sebep ayda günüge jılga acılıkты görösün, aballardy görösün. Jılga жаңы mesele, jılga kitap karamay. Daima жаңы mesele payda bolot. Demek Mekke'de yaşagan adamlar acılıkты jakşyrak bilet. Oşon üçin Rahmatullah Sindi Mekki, Mulla Ali Qari Rahmatullah Sindi'nin kitabyna şarh bergen aldagym ne? Mekki, anan bizde acılık boyunca en çok kitap var. Bahrul Amik degen 5 tomluk. 5 tomluk acılık boyunca. Başka, men bilgenden başka mazhabdan bir özünde de mınçalık çoğun acılık boyunca kitap жазылбаса керек. 5 tom. Molla Savrda mulla acılık varıp kaldı. Kızmat kılık jürüp kayсы meselelerden kayсы kitapta karap aytıp otarsın dep kaldı. Sabak ötöm de acılarga. Anan o Bahrul Amik'ti karayım, bu yakta karayım, İrşad-ı Sari'di karayım, Mensakul Mutavassit'ti karayım desem, Bahrul Amik o kimdi ki eken dedi. Diya Mekki, Mekkalikdagi Diya degen alımdı kızım şu göröyün dep, onu şu damlaga alıp bergenmiz. Alıp kelgen son kitabı eken 5 tomduk. Demek
Ajılıkta tereң bilem dese ошол китептерге ачы. Мен өзүм бир пикир кылып атам да. Ошол китептерди жазгандан кийин дагы ошол чоң китептерди дагы сүйлөп YouTube'га киргизип коюш керек экен. Дайым эле силердин астыңарга келип мынтип айтып отурушка убакыт жок экен. Бу жерде убакыт чектелип болот экен. Коомат айтылат, азан айтылат, а офисте отуруп алып, сүйлөп, киргизип, чечмелеп киргизип коюш керек экен. Бөлөк кылып, жарым саат кылып адамдар ошойдон угуп bir mezgilde пайдаланат. Азыр чуга устаздын сабактарын пайдаланып атпайбызбы? Чуга тирүүдө эле жүрөт го биздин жаныбызда, туурабы? Демек киргизип коюш керек экен. Качан YouTube'тун рахимахуллах таала болгонго чейин угуп берет да. YouTube эле тирүү болсо угула берет да. Андан кийин ашхуруху Шаввалу ва Зулқаада ва ашру Зилхижжа. Ажылык айлары деген атайын айлар бар. Ал Шаввал айы биринчиси. Шаввал бу Рамазандан кийинки ай. Анан Зулқаада, андан кийинки ай, анан Зулхижжа айынын 10-у. Зулхижжа айына кирелекпиз, Зулқаадада болушубуз керек. Азыр мен билгенден ушул айлар ажылыктын айлары деп эсептелинет. Адамдар ушул айларда ажылыкка жөнөш керек болот. Анан мутаввалат китептерде ажылык боюнча китептер айтат, ушул ажылык айларында жөнөш керек. Анан кайсы бир жерлер болсо, ошонун эли бир заманда баштай турган болсо, ошолорго да уруксат берилет. Башкача айтканда, бир адамдар бар да Рамазанда ажылыкка жөнөшөт. Шаввалда эмес. Аларга ошондой болгон. Жери алыспы, же ошол мезгилде кургакчылык болуп, элдер жолго чыгып алыш керекпи? Ушундай бир маселелер болот да. Ошондой боло турган болсо, анда ошол адамдар чыккан мезгилден эсептелинет. Бунун эсептелинүүсү эмне десе, эгер Ашхурул Хажга чейин адам акчалуу болуп калды. Мисалы үчүн Рамазанда байып кетти бир киши. Демек ал байыгандан кийин ага ажылыкка баруу милдеттүү болуп калды. Бирок Рамазан бүткүчөңдө кайра банкрот болуп калды. Ажылык айлар кире элек, ага ажылыкка баруу милдеттүү болбойт. Ошол маселени билиш үчүн. Мисалы үчүн Кытайда биз окуп жүргөнүбүздө көрдүк, Кытай эли эрте чыгат ажылыкка. Рамазандан башталыш, Рамазанга чейин эле бар болобу ушундай бир нерсе. Эгер адашпасам, Рамазанда барып калып кетсе ушундай да. Азыр кандай болуп калды билбейм. Себеби ал жактан эрте чыгышат экен, ажылык мезгилинде уруксат берилбейт. Ошого окшош боло турган болсо, анда аларга дагы уруксат берилет, болбосо ушул ажылыкка чыгуу айлары ушул айда. Демек, ихрамды ушул айларда кийсең болот. Себеби азыр биздики жакшы болду да, самолет менен бир 6 саат, 7 саатта барып калып атабыз. Бирок илгири 6 ай, 8 айда барганда. Ошолор жол менен кетип, Ашхурул Хажга келгенде кайсыл жерге жетсе, ошол жерден ихрамын байлап кирип кете беришет да. Илгери ажылыкка барганда билесиңер, биринчи Палестинага барышкан адамдар. Палестинага барып, Масжидул Аксада намаз окушуп, себеби 3 мечитте намаз окуштун соогу көп да. Анан ошол жерден ихрам байлап анан кийин чыгышкан. 6 ай, 5 ай дегенде. Демек, Ашхурул Хажды эмне себептен шариятыбызда ошо ажылык айларында ихрам байласынса, андан мурда байланып алса, анда кокустан бир нерсе тырмагын алып, же бир түгүн кырып алып, бир нерсе болуп алса, же бир нерсени өлтүрүп алса, же ууга чыгып бир нерсени өлтүрүп алса, штраф болуп калат. Ошон үчүн адамдар кыйналбаш үчүн ажылык айларында ошо ажылыкка жакын калганда ихрам кийсин деген милдет ошо. Бирок канчалык алыстан ихрам кийген сайын соогу ошончолук көп болот. Ва куриха ай карахат тахрим, арамга жакыныраак макрух болот. Ихрамуху лаху, ай ажылык үчүн ихрамга кийүү каблаха, муну шарият ажылык айларынан мурда. Эмнеге? Себеби күнөөгө батып калбасын. Ихрамга кийгенден кийин солдаттай болуп жүрөсүң да, тырмагың тийип, чымың конуп калса күч дейсиң, чиркей үчүп дейсиң, кет депчи, өлтүрө албайсың. Анан сен 8 ай мурда кийип алсаң, тырмагы өсүп кеткен мынча болуп. Тырмагын ала албайсың да, ажы бүткөнгө чейин. Ошон үчүн шарият ажылыктын ошол айларына чейин кийген макрух дейт. Себеби сөзсүз түрдө эмне болуп калат? Ай кабла ашхурул хадж ла алла яqa фи махзурин мин махзуратихи. Мынакы бул жерде Молла Али Карушин деп чечип атат. Себеби эмне себептен Ашхурул Хажга ажылыктын айларына чейин кийбесин макрух тахрим болот десе, күнөөгө батып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Себеби узарган сайын
bir nersedен saqtanып. Анан nafs деген нәрсе бар бала. Ayağın 8 ay murda ihramga kiyip alsın, ayağın jaldırap qarap tursaң болбой калат. Biroq alımlar aytadi, "Falaw amina min wuqu' mahdhurun la yukrah." Biroq men şunday sonummun, men özümni qarmayım hech qanday desa, anda makruh bolbayt. Düşüp qaldыңбы kuydun ana. Min fawaid ta'qid jana ayttık sebebi, emne sebepten uşul aşkurul hac aytılmadat desek, kimdir biri oşoga çeyin bay boldur, keyin aşkurul hac gilelekte akçası jok bolup ketse, al adamga oşol jyl ajılık kılуусу milleti bolbayt. Andan keyin umra hökümlerine geldi. Bularda kısa ayıp ötüp geçişimiz gerek. Emi ayal jaka bargandan keyin umra da kılınat. Sebebi atayın ajılıkka bargansın, ajılıkka bargandan keyin şöden kişine umra kılıp kal, özüňe umra kıl, ötkönderge umra kıl, tirülerge umra kıl, dosuňa umra kıl. Geçke bekesin al jerde. Telefon çukup oturбай umra kılış gerek. Biroq oşul ajılıktan kiyinkiye kaltırgan jakşırak bolat umrany. Sebebi azı gevirke bizin ajılarыбыз azı barıp kaldı da, ajılıkka çeyin 10 gün barıp kaldı. Anan men umra kılam dese şöyle kılbay tur. Azır mı ne? Tamagı je, dayardan. Sebebi aljakta tawafta umra kılam dep tawafka barganыңda, tawafta uşunday nese ötün, umraga bargandar, ajıga bargandar bilet. Çoğun karabaylar var. Boyu 2 metr, kilogram 150-140, stroyni. Butun çıpalağın ele tevelep kala turgan bolsa janjıp koyjun. Şunday anan boldan aksap jürösün, ajılık negizgi күнгө kelgenden anan çolongdop jürösün da. Oşon üçin jönüne tawafta da itaat kılıp, namazды okup, tamaktan jep, uykunu pişirip, Kur'anды jattap, dayardanıp, күчтөп turuş gerek. Negizgi masele ajılık bizde. Ajılık oor gün. Ajılık oor gün. Al gün uşul 5 günde keminde 9 kilogram 10 kilogram arttaydı adamlar. Oor gün. Şoğa kede men aytam da ошол ajılıkka jana ata enelerim da jönötüp yigenler var da 70-80ge çıkkan ata enesini jönötüp yigende kurortko jönötkөндө hiç ayakka barganda janagı jerde elestet da 7 kilometr nары barıp taştatıp, kayra 7 kilometr bejaka geçken maşina jok ayda. Toko joğu karasın. Araba bola oturgan bolsa, arabanı bir ötürüp gerek da. Munday bir jaşırak birolar komnatada bir jatıp kalgan bolsa, oşonun azabı. Ne oldu? Oşonun kızmatçısı da geç. Aldırıyor ibadat kılganı barganda. Biröөнүн ölüm tügü жүктөбөш керек да. Таштап кетейин десең, улуу сапарда ушул эми аксакал кантип таштайм дейсиң. Харамга кетип атса жүрдө эшикти болот. Барып ал даратканага кирип кетет, отурат о жерде. Даратканага кирип чыгып адашып кетет. Ошон үчүн карыган, жашы улгайган адамдарды атаң апаңы өзүң алып бар. Жөнөтпөй, акчаңды өзүң апарып, сонун ажылыгын кылып, кирин жууп, тамагын берип алып кел. Азыркы мезгилде биздин ажылыкта ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Биздин ажылыктын акыбалы өтө начар. Арзан болуп атат. Биз Африкадагы мамлекеттерден да арзан экенбиз. Арзандыгына сүйүнбөш керек, көтөрүш керек ажылыкты. $10.000, $8.000 көтөрүш керек. Себеби ажылыкка бара тургандар кимдер? Байлар. Мен бара албайм. Сен барбай эле кой, акчаң жокпу? Барба сен. Сага милдеттүү эмес, сен умрага барып кел.